Tapi bisa lewat sini kan? Lu gue udah lu belum sih? Udah guys. Oh shit, gak bisa lawan anjing. Salah cok, gak bisa gak bisa. Ya elah, balik ke sini lagi kon. Bisa minggir gak? Aduh, balik lagi cok. Salah gua. Wih, telurnya pecah ya? Let's go. Jadi apa guys? Eevee. Yang gue belum punya tipe apa nih? Burung ada, daun ada, listrik ada, steel ada. Tipe fairy sih guys. Tipe fairy sih guys. Salah. Dikasih shot bell aja kali ya. Shot bell gue mana? I see you. Alah, nggak boleh, gak bisa masuk aja. Lu hebat dah. Muat itu padahal. Tipe psychic juga nggak ada sih gue. Terus gue start mana ya guys? Ini nggak lewat sini deh. Kalau lewat atas ya. Ini parkir mobil. Oh sini ya. Ini guys. Itu masih ditutup. Loh, cara ke bawah gimana guys? Ke bawah dulu guys. Mas, curiga gua. Bentar. Bisa berenang gak gua? Wih, naik lapras bisa bro. Anjay. So iya banget. Dakota. Wah, dia ada tipe baka ya, bagus deh. Kita pack ya. Pluk. Ini dia quick attack bro. EV level 2.
Tail WP hilangin aja. Dew Spider di battling deh. Ini gue ngapain sih kesini nih? Kepo aja guys, takut berlebihannya nanti gue. EV jangan diberbain dulu guys, mending nanti aja ya. Gak bisa lewat tau. Jangan macem-macem deh Jun. Misi dulu deh. Let's to plan aja lah biar cepet. Tipe api semua gak sih guys di sini guys? Baca dulu. Oh, ada free space. Lobak anjir. Magmar. Anggap gak ya? Nah, cewek Magmar. Ganti Pokemon dulu berarti guys. Ke mode antara Mudbray or something lah. Mudbray atau Despider guys. Mudbray ada. Oh, Sumeri. Salah. Iya. Let's go. Save dulu ya pribadi. Sebentar. Hyperpod. Ya terus gue kemana guys? Gue celingak-celinguk lu. Kemana apa ya guys? Miot anjing. Untung gue pakai dia. Ih, di fake out lagi. Sakit juga guys. Di secret anjing. Pinter banget. They're gonna die bro. Baby doll ice boleh. Cara ngeliat ini friendship gimana ya? Pakai langkah kan dia nyara
seberapa banyak langkah bukan waktu kali. Ini cara kesana gimana deh? Jir, masuk bro. Oh, testing nih guys. Save dulu, berarti ada sesuatu nih guys. Ngeri banget gua. Ini kemana guys? Wait, ada hijau-hijau guys. Duh, turun deh. Terlalu cepat aja itu jalannya. Tadi ada hijau-hijau guys. Aduh, nah kemana nih gue? Bang, ayo bang, ribet bang. Kadabra. Anjir, kadabra lagi bro. Maybe gue kasih ghost, tapi ntar mati. Mati gak ya guys? Ini deh. Lupa gua. Sorry. Udah lama gak main Pokemon kan. Mana habis mainin Pokemon apa Digimon bukan Pokemon. Anjing sakit banget, Cok. Bug bite. Anjir cepet banget, bro. Kenapa nggak gue pakai ini sih, blown banget dah. Ntar guys, boleh di heal dulu gak sih? Di revive guys, di revive biar dapat XP. Sayang. Sakit banget ini. Pantasnya level 21 cok. Cepet banget loh. Duh, mati lagi bro. Bisa berapa nih anjing? Stonis gue di disable, bangke gak bisa dipakai dong. Tadi terus